megalayapost.news. Khasi Student Union Pauplang Area Unit ringkat kedor Barsinong Pauplang kila mahamjur halor ki kamle klemakor belabret pathar yeki jaklia hasilinter keserok lat jenrai syama kerbot kabaya lingba kasnong Podday hasap West Kasils District kebedan hajan kawa rilang bad yakni lalap dekat Khasi Student Union bad kasnong ba kiriu duna ha keperkat perdan kimdan satya kata kejingkit klik banyada ya kami mariang badru nak benta ki pateng ke pakit halor kani kejing berat pathar ya ki jaklia hasilinter ke serok bonpoi syawa rilang ka KSU Pauplang Area Unit ringkat ke Basnong Pauplang kila pun khoj no ya ki jaklia baro bad halor kani kejing le jaklia kila boru kejing maham bating ya gitu ki badang le riudum bad ki bahun ban le khoj tang halaying bad plau yeng lejong klem da ken snapot ya kami mariang Shushu ka kerwa ka basyay na gaseng lingbao General Secretary ka KSU Pauplang Area Unit usamla Brester Kharso Po haringkat ka Barsinong Pauplang lingbao Menteri Sinong uba Head Starware Kharlangjong kila mahamjur balada danglap nang ni sikmat ya kitu babret jaklia hagi serok bat ki jaka pajba kingat hagi jingsha pensistem ke bating Ngay scam balada ki pajba kinong late nang wan ki klem sngap bat ki klem kongu ia kata kajing persya kajengi te nagaliang jongi kum kasinong ladang ilap ni udon kabor naga benta ban pensitom yaki te haga nega por kabamenta kalong kum kajing penbena yaki pajba ban nang ni sekmat nginom berat syu yaki jaklia haga nega lenti bat haga nega surok kenang ba kanega area kajongi kanlong no ka bakhoj bat kabamdon syu ki jaklia bat kini ki wa ki ki badon saudong jong kanega snong kajongi gi kenang ba kinlong ki ba khoj bat ki ban longro ki ba bit na ka benta ban bam bandi bat sibun ka ba ngikum ka sinong ipundon kam ya kini ki langba kini ki wa doj ki badon saudong jong kanega snong kajongi pementa kumne na IT ha kini ki samla ki SU ba lada gidon jinkren bandong yang ikum kasinong kena kami kembali ikum kasinong yin kudiang ya kaji ha bad ya kaji aijing mot jong ki te nakaliang ka jong na singa bandong ba kitpok kitwiang ya ki kaseng KSU ba pinang ya tresitom ba pinim slam ba pinya seprang naga benta kakam ha kamniat naga benta imlang kasalang kari bat kaja kendril te haga naga por benta tangkum tan nagaliang kajonga ngasnyo ban ong tongin siya trilang naga por naga benta hikam kibabun haga ba kaseng kadon naga benta banle naga benta ka imlang kasalang jongi kum kaseng KSU Pauplang Area Unit idon kini sokya na kumta kini kibar kelawan dia kini kesinong Podday Pauplang terter bahak kini ke surok sinong ladon tang kita kini berat lemari kejaklia walaupun jaklia ya kami mariang kubo baru siketa kini kejaka jungi kolong ke bakut ke basuba ndrai minta kini kapan lagi ya kini kejaklia ngelawan man jurep ngalap ya tak jing jaklia nak takadau ni kum kaseng ni wan hang ne ban jurep ni ke jaklia ko long isajmet hadu kata kumba kalong menta ba kene ke jaka jongi kene ka wa rilang ko long ke we ne ke jaka ki pau 6 tam ko ka distrik hak ta kam jong kai perthei ten rei dak jing don katu kene ki breu ba ken ba kene ke jaka kalong ke bakenja nak takadau ki wan le kini ki kam jakhe wan bread kini ki plastik kini ki mar ki bapen penjaklia ya kemari yang tina kaleng jungi kum kaseng ngidon ya kita kejing sukya bajur nak kita kani gedong kathan jungi de ni bu kejing maham nak kita itu ki bre ba chajwan bread ya kini ki jaklia kani ki area jungi ba nang ni sikmat ni bu kita kejing maham ba kim desu bandang wan bread ya kini ki jaklia wan ladang ilap idon kino ki bre ba wan bread system ladang ilap ni sistem ketungkaan but
Minum cak hirup bakin wan bread kani kajaka nomar kani kamde bang le tamangi kum paseng hendrai ya trelang bat ke borsnong kani bakalong mata hapopo ka iria chnong patrai nak takadaw ni trelang bat ya chnong patrai kubala simkia ya kani kajing wan bread lumar ki breu kani kajaka tikum kajing maham ngap sngo sepi ki nong pat nong chnong ki bayar lenti kani kajaka ba pimdai ban sim kabu ya kani kajaka kubala dap tangki jing jaklia ba pin penlong ya kan dikajak akum ke Marten kamla ban long kita lada pisim bakane ka warilang kadai kita kajaka berjak dia kan mau balada seng PSU lane kunjur ke bor yang kesenong patrai basin sari kan ka area ngin pensistom kum ka an bat ngin nginom ajam hiro lada kino kibrek bele persa teng ya kan ya kita ka kebangila maham ditang kita kubelai sibun Megalayapost.news.